Lenyanga le kodwa ngeke nibuke ibhizi idlala no sweet stick sweet umzekezeke ozola 7 wematches emlonyeni wena le stock sweet sami na ungiyeke le sweet sami ungiyeke ngiyayibukisisa ngiyayihlolisisa le ndaba mina sengibe i-celebrity ngempela wow owona lapho umuntu uzovela lapho uMojalafa lapha akhuluma kubokhozi ayikopele radio station bengasakhulumi kuyo kodwa ngikhuluma into ezinengqondo mamfike khona naku phela ngizokhuluma ngendaba ye-abortion nama miscarriages. Siyabona sonke ukuthi kuyakwenzekeni ma intombazana ithanda ukuhlala i-miscarriage the chain of miscarriages or chain of abortions, especially la intentional. Imvamisa lamantombazana uthola umuntu eseguga sehamba izinyanga edinga abantwana engasamthola umntwana. Lento isijeziso ngokukamoya. Amaqala azobe khona ukukhipha umphefumulo yebo uzange uye ecourt enkantolo kahulumeni kodwa uyisiboshwa ngokukamoya udinga thina sikukhulula abakamoya through some certain judgments, through some certain rituals, through some certain requests for reconciliation, requesting for clemency from the oracles. Now seshayisa isilungu esokudidi khanda awuthi ke ngibuyele ngapha ngiyekane no George ethi lenyanga liyathanda ukukhuluma isilungu. Isilungu siyasiza vele ngisazobuya ngikhuluma ngesilungu kuma articles amaningi wami azobuya ngakhuluma ukuze sizwane phela fanele ngikhulume ngedwa noma ngikhulume nekota yabantu mina ngikhuluma into ezibalekile kakhulu endaba zakomoya. Umuntu omiscarrayo hlale miscarre njalo hambe kodokotela bathi hayi uright wena kunanto ekuhluphile asiyibone futhi uright nje. Omunye uzalwa abantwana beshona amzale ephila ngempela kodwa angahlala ngaphili. Lento inemimoya phakathi konakala kokuqala wangalungiswa ngendlela okufanele vele kwenziwe ngayo ngendlela esiyaziyo ngayo ngokukamoya nokwesintu nokuphila komuntu okungumthetho mvelo. So kwenzekani manje lapho labantwana akathi lokho bemiscarriage kufinyama phela umoya uyasala mabe buya ngapha sebezoba ngamagedi bavimba bathi no favoritism. Akukwazi ukuthi thina sihluleke ukubona ilanga saphila bese kusiba nabanye nje abavele babhujuke badlulele ngangale thina ngapha sinabo bani bababizela khona ngale. They are building their own community while you are losing and crying on the other side. Lento iyalungiswa ngathi ngikhuluma ngayo ngazasenipha nikhuluma ngayo yonke ningayazi ingaka ngibhalile ingaka uzoyibona ebhukweni ezolipublisha namabhuku ayi6 ayi3 azopublishwa maduze elinye lama products wami for the purpose of the products. Elinye is spiritual sensation khuluma ngezinto ezi-aligned ne-spirituality njengoba ngibhizi nje ngiyanifundisa funda mawuthanda zange ngisho ukuthi mina umuntu ulalela noma ungafuni umuntu uyahluzisisa ukuthi lento yenza isense. Do your analysis to avoid paralysis. You're not going to take everything. Safer, filter, uformate where there is a need. Amen. Omama abaningi uthola umuntu ephupha kabi. Phupha abantwana bayamgijimisa bamhlupha abanye bayakhala bazwisa usizi. Omunye uzama ukumseva edrawuna ahluleke ukumseva umntwana agwilize azafe phapha mekhale hlaba unkosi ihlathi lezi zigcwele inyembezi. Omunye uphupha abantwana bemtrapa bemhlasela bemsika ngamareza bemgwaza bemenzani bemlumisa ngezinja uphupha nje into ezistrange ngabantwana. Yiya indaba yakho ye-abortion miscarriage yebo ivunyelwe kodwa abaningi eniyenzile anilali nidinga mina ngizonenza leyo cleansing le. Omunye uyaziyo sizothi nasembiza sefuna uzonilopha imali bathu yalopha lophi mina yayisebenzela unike
mawuqeda umbhadala seyo yakho phela yami sengisebenzile. Ungasho kanjani ukuthi ngumuntu omubi? Angisho kwefesi nyazi vele hayi ngikwenza mina. Ngike sibe bahle sonke. Ngabe kutheni? Ngiyabe kwenze njani? uNkulunkulu naye uyakhathala phela kokunye wayesebumba vele phongo uphosela amakhalaba amakhulu ngoba wayesekhatheleze phongo ucuphe ephosela isikalo engasasebenzisa ama shortcut akhona esibe bahle sonke. Ngisho ubuhle bokunifundisa njengomkhulu nenyanga yenu njengoba manje ngikhuluma ngeapostle kuningi osukuzile siwazi ukuthi ngelilanga novuka ekseni ngithola ucingo lwakho usubuza kabanzi unitshela nanokuthi wena ikwenzani le ndaba le ukuze sazi ukuthi silungisa kanjani. Angithi mkhulu wakho no stick sweet umzekezeke uzola 7 kunani uba uzola 7 kunani omunye uyafihla ukuthi wamiskere, omunye njalo angafihli amiskere kodwa asitshela ukuthi no, it was a menstruation period but a heavy one in that time around. So thina abantu esibonayo mhla sifikile sesoyibamba ke leyo miscarriage sesilungisa ngoba izokuhlupha ungaboni ungazi ekuzwise ubuhlungu. Funda kimi, fundisa mahala nakula ngimuhle khona.